Keblai pi barok syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat berkongsan mentah ke sini kilong. Penher serniu pai ba ke pelayong hapulo. I ambulance ke Indian Oil Corporation ya ke Umroi Health Sub Center. Lek buram ke Kurkhar Sentiu ya ke Kong Rose Angeline. Bat hiardor ki jur linear ki marok. Bat mentangin pasya ki Khubor bakam benya. Hakanok pai sengi jong kat pratrik Naitung arajar apusan hakapor kumba arbaji no sengi ki pai ba bayat bayeng hagitahan pulo ki leher serniu namar keladon kuwi keplayong harut surak. Kajingdon kini keplayong harut surak kelepelong ki pai ba bantarai bat mudur baladon ubom hapok jongka. Marmar la pentip syakipulit. Kipulit ringkat kekinhun bom squad ki lekir kut ya ketahan pulo bat pelong kejing tokit. Hadin kat tu kat nipor ui Samla bekerteng Nijimu Fithu Arpusau Snem Kerta Nakashnong Kenoizo Koloni Kohima Sadar District Nagaland ulawan bankam terai geni keplayong. Habala thokit la lap bat kurai geni kepla la syempen ban kadon uganja. Kipulit Anti Narcotic Task Force ANTF kila kem New Samla ban thokit banyak halor geni ki ganja kum kat kum ki kendon an. Mama, अपना सेक्शन का है अपना सेक्शन क्या लगे जाओ देख लिया ना प्रेस वाला tangan tu lah yang mah tangan tu lah Sudah mah tak lihat mah, jangan sudah mah tak Kom sini Pak lihat. Piche थोड़ा पीछे. Nah, video थोड़ा पीछे. Ke Indian Oil Corporation IOC ke lepenok bahak ha ke bahak kamiat jengki pat ba ke than umroi da ke baai sngo bah da ke ambulance ya ke umroi health sub center ban penbiang ye ke jingdan kam ki pat ba na khat lai telegishnong ba ke ni ke sub center ke sumar sukher ya ke kwat ke khia ki pat ba
Kini kajing ais ngobha na ka IOC kadai ka kamram bala tenrong hagi company corporate social responsibility ban kentiu ya ka bha ka miat jang ki pai pa. Uba daman bait lamari MLA ka umroi ula khap ribon ban sedang peniat bat pendan kamno ya kini ka ambulance hakmat ki pai ba kini ka than. Lapen bet na ka benta ka jingbet jingbiang ki pai ba ya kini ka ambulance en pet en kmi de ki borshnong umroi pelun. Hakini ke jingalang khap ribon ya kini ke ambulance la don lang Uraja Brahma EDC bat project director DRDE Riboy district ke Dr. R Lang BDO Umroi CNRD block ba PB Seliang chairman Umroi Pelun ke Kong Aisyah Dap sister in charge Umroi Health Sub Center ki Asha kidang ba shnong bat ki pat ba na kini kathan. Kumbangitip Khubor Sub Center baru yang Sub Center kikuat ini beliau yang kali ambulans makin ginompang lagi ginompang yang jujur tambah kemudian dengan Bosco beliau yang kali nama kumpulan beliau mak presiden nama Sub Center di kantor dan phone dari kantor lewat dari phone bangun dengan sekali. Tengah kali Khubor kajing up kajongi lalu kita Islam berada mentak along ke Borong kajing dolangkat jongi Pak Raja Burma kajing Tristom jongi Pak Raja Burma wilayah kan Borong wilayah ini kali pada sponsor dengan Indian Oil Corporation Limited ngaku ini company ro bayi kata ni komersial panera lang through the CSR ini kerman scam Haga cinta doni iba Burma bagi Khubor kisgi Islam iba sawan ro kinayo susu banra yang project dengan CSR prepare bagi lo yang ambulance dari Khuborjylla Bosco kinayo susu banra bantu polisi ke jauh dengan ro ini Khubor kipok yang kini Sub Center baku mengasah orang lalu Khubor play ketika beli montero kalau bagi kerman scam bagi ni Sub Center jauh di kan yo kan rai kan Khubor ke sini Khubor kapal tiap kali Khubor kapal bahal ni Khubor bahalu kata-kata kan yo kan rai ke best Sub Center apa kan ke Shillong kan kan majung ro jumlah penting semua orang mesti kerpas jumlah tangan dan pelaj kali deh panpai pagi kali berbar pelun sampai umroh panpai nama itu pikuai sila kuat layo Kinong yalam ke kur kharsentiu sengkmi kila pelong ke jing pediang burom da ke jing kemen ya ke Kong Rose Angeline M Kharsentiu ke balawan pai nanong ba New Delhi hadin bakalayok pediang ya ke kusnam village level entrepreneur bala ai da ke digital India ya ke kam bakalasdang common service center mairang barok kirang ba nong yalam jong ke kur kharsentiu kila dap da ke jing kemen ha ke khat pratrik Naitung ban penkup burom ya kani ke khun ke kti ke para ke persa jong kani ke kur Presiden Ubat Don Singh Kharsentiu ha ke jingi don lang Presiden Singh Samla kur Kharsentiu ba Panbor Kharsentiu ba General Secretary Samla Elvis Fort Kharsentiu kila pediang buram ya ke Kong Rose Angeline ha ke khat pratrik Naitung Khubli shibun ya ke kur bro ko bai khubli kelum ba ya bro ki kur ki badon ha kari khasi jantia aku apa kani ka jingyo ya kani ka award jonga ka ba menta ka tayo ka bangayo apo dali aku apa kan long periksa ya baro ki kurhi bala dan itre kanu kono ka kam nimde bana ban sopo ya de ban don hi kam benta ibarat ring ha bande ban tristom khanang ba ka jing tristom jongi na itu I jingjau I drop ba khandet kelalong I ba he ba tena takada aku aro ban oi phi ba nai snow ya din na po el din na snow po ya din da don kanu ke bentaru yang skam hala ki jong ren pidi ban bu ka thong ya de ba shisin kesni phila ban le na ka benta ka jai ban re tu kumba ikam junga pitep na sedang na ikam ibarit ha tang da ka banga siu I belaj bat ngale ya ki reading belaj ha ki Shillong hapo west khasi hills ha ka tu por kadang de ke west khasi hills ngin pat yo district Tementangi la yo ke district jong ladi Eastern West Khasi Hills te kalakio ha ka
sente jongi ngilala banyarap shibuan bahagi kena samla banjokam tingilala banyarap ru iki brio na keleng-keleng kisnong ki barit-barit ki bacengai ki bam tip yesh phangkani ka ki scheme jung sarkar ba paper lengba ini jing tre jongi ngilerap shibuan bah bat ngilala ban pele ban rung ki awareness program na jaka tebat ngamla ban batai company akham jrong ye ka ekakam ka bangilale ndai tangba ngasungu komen pat hakani ka kenti hakani klemat bakakur ka kan mau yang bakakur ka pediang buram bat kesungu tenat na banta kani ka jing yo kani ka award ndai kani ka jing yo award kam dai ka jing job ka jonga tetep kani ka jing job lang jing ki korbar khot ibalet ila sanra nga na do na mayrang shadu Delhi shamayrang bat ngadap ka mesim kam tep kum ru banong ndai teng siom khumle sibun phi baro bat nga kermen ba ublai don rekat lang bat ka korjungi na ka pos kenang bangin nang ni susu khambon ki khun samla lani kilong kemilong keparu jong ka korjungi ki banlong kum kani kelenti kumbangal apan inta khule shibun Uba Commander Shangpliang President Hill Farmers Union HFU ha ka jinglit jingo jong u ye ki nong rap ha ki than nong thlio ban wa jing tip ya ka dor ka mur jong ki jhur kum ki kubi kajor muli biscuit bat ki we kat kum ka jing shem jong u ki nong rap ki la ut ye ka jing her dor ki jhur ki chap ha ki ni ka ayom menta ladon ki nong rap ki ba ut ba ka dor umuli ka long tang lai ne sau tingka shikilo Uba Commander ulaong ba man ka shiton ki jhur ki nong rap ki pulut pra hajar tingka kat ba ka jing yo jong ki pat ka long tang kumba lai hajar ne sau hajar tingka ka jing du ka long shispa sha kumta uba Commander ula kerpat ka sarkar ban bei pisa ban kershani ki nong rap na ka ni ka jing du nong jongki kat ba ki pat ba ki babam jhur ki ut ba kilen yar ye ka jing kiu dor man ki jhur ha ka ni ka ayom ba ki jhur ki mi paho sana arpau tementah ula apa ikan na Misalnya lai tangka cikilo. artingka lai tingka te kadang pi lep no prela kamhar ba sibu na shalom na kumna na hanam kam te pi Khuborjylla dari sab ai ma Di meneriak telang tangka yang laong aku Pojok tu biar melo di chelmet kendi biar chelmet ba shalom chelmet rak mentara namlang habul ya chat plastik rak alfau tu kena sila chelmet ya kan kena sila muluin ya chelmet sikila mau rak minyak lat ni tang angatang belum jayung rak juga hak marat dan salam kun na school na dan kita wilayah ini sekolah sangat ini sekolah ni ya bai kuat ni ni temental lagi ayah kedok ni kedok tebus sekolah pemental ni sekolah aku rak mental tak sekolah menata kadang kam aram mau budang ketuk sang tebus sekolah mental aku tak sekolah rak naik kam kedok kam sana mana lesi lain sekolah ngapun lagi mana antara orang kalau ketuk keluar ni kon sekolah tak lagi kita orang kah mendam hiu-hiu kita tengah kuat dan kita kah mendapat ikat kan mendapat sekolah kan lại làm kan artangka muli sekilo nyungut ya bam hiung kita tengah kuat tapi vi kan duduk dah Kita yo sampai duduk kedok buriam Ka Don Bosco Youth Center Latin Kra Shillong kalapelong ya ka photography exhibition live in frames balapenya deki kena pule jong ka photography course ha ka khat pra tarik Naitung arajar arpesan kajing temu jong kani ke exhibition kalong ban penchlori ki kena pule bakin pen iya lagi sap ki phong bagi don bat ban penchlori ki ban pentebet syu ha ki kam bagi tre ni kisngau tenat Kini ke exhibition kawan ru ikilat kilinti hagi kena puli ban sngau thu kumno ban shondur hagi rukam beper ki ban kring ki khamat jong ki nongpet bat kumjo ban ngam jelewi ki jingmut bat jing itanat jong ki dur balasham
They will handle so many jobs. Kinong yalam ka New Tribute Council Ribhoy Setngi, ha ka jingelam usamla RC thank you, but usamla Tony Shilla, ha ka khat pratrik Naitung gila kerpat da ka jingtho ha ka office u Superintendent of Police Ribhoy, ban kentup lang da ki pulit kenthai ha pathar khama police station, kena bikin la ban thok kit iki case ki bedai bat ki kenthai na kani kathan. Mata kasi na liang jigi kum ka seng HYC Ribhoy semir kat bat ka Nongpok Circle. Ngilawan ban ni kendu yau SP jong ka Ribhoy district hagbere bat ka jing bomdan jong ki police women wing hapo ka patarkama police station. Nandu bala upgrade ya ka patarkama na ka police outpost ka police station. Hadu menta ki police kenthi kimdon hapo ka patarkama police station. Kani ka bu jing ya ki ya ka thanat hi bor ko wei ha ka ba ka ladon kinu ki case ha ka ba langaliang jong ki police kenthe ki hab ban touch na menta ki kenthe te nangaliang jing kum kisang idon apreng ka jing sokhia ha ka ba sibun ki issue ki bami ane ki case ki bami apo jong katika thandri voice mi jungi ki badehi sapang ki kenthe te kumno kini ki police shinrang ki la ban ta ya kene case ka bade jong ki kenthe kana mar takdaw menta singil awan ban kundu ya u SP jong ka Ribhoy district henrengi khamyo ban kundu yu henrengi la shu aya ka jingtho ha ka badalang ji kum gisang ngila bu ngila karpat hang tu ba lagu muno de ban pha no ki police kenthe shakti ka police station patar khama khnang ba kane ka police station patar khama kan la ban trikam la ron kinu case ki bayde ya ki kenthe ki khna hapo joga di thandri Ribhoy sam gi jogi te ngim khlem yo ban kundu yu ngila shu bu jingtho akin tre ju wang ne bat nginum shun thai jang seng ngin sawan biang ban kundu yu hapo ini si on daula one ban tre po ka office ju ba hu ju por ka mesek ka besai ka bangkwa ka barong lang ji kum geseng ka long ba lada kani ka jing dawana lang ji kum geseng shau SP jung Ribhoy district lada kamlong ka ba seiso ngila long ki bala kloi ban ya kendu wat ya home minister ru hak bari bat ka jing bomdon jong ki police kenthe hapo jong ka police station patakama kata kari ka ba lang ji kum geseng Ribhoy sabgi rekat bat ka Nongpok Circle ngi wan ban kendu US Kinong penyat ya Kalangsning Football Club kilapin irong hakmat ki pat ba ki jersey bethamai bikinong ile kai football kani ka club ki phong halumpung Shillong Premier League arjar arpsan arjar arpunrio ha ka jingilang bekerpang shwaban pen ipat ba ki jersey bethamai la donlang uba polling do bat uba bantedor lingdo president bat secretary Shillong Sports Association kinong ilam shnong ki Samla bat kinong ile kai na kani ka club New ban unveil ya kena jersey juga Kalangsning Football Club kejami kemen ipi way I play ya kinong kekam juga dua passion apa kejingan rekan jong long passion Ireland President juga Samla Pak Yaine CM Secretary John the Russian Pak Don
Pak Sup, Pak Robert Kal, Pak Samla, Pak Freddy, Nongilam Jom Keseng Kedai, Kadu Zwa, Mantai Kong Happy, Kerapa, Nangila dan Ajar Ketengnya Borok Jere, Ngalah Khuborjylla, ya Borok Kebetulan ini Khubor, Rawakan Simkai kalau Khubor Khubor, Tinlay Masau dalam donbosco ikut ya penika jing kemau burung yo beliau kau juga jat beliau jogi pilot jing siem menega dan nongklau ikut ya jadi kenal burung yang beliau kau beliau jogi dan penika program kami aja orang sini kalau musim jom kejingele fighting spirit kadai kabang don kal bagi pensan in kintiu bang in bagi kum kajak beliau kum kashnong thau kum generation kepaten kerongda laram nei Bat dakini ki Khubor ngila poi syakabakut tak hadu pengdai syampiang Khuborjylla.